Tomoshabinoни азиз, ҳаминҷа абаяҳоро пурсида буданд духтарако. Абаяҳои тунук. Ина марҳамат дарҷади 3 намуд будай. Ана ин намудуш 170 сомон. Тунукак. Мана марҳамат ишам. Лекин гуфтан размерои майда мондагиай. Ман мекунам кадом размеро мондагиай ба шумода гап мезанам. Иш бошад 180. Инаш ам тунукай, поёнаш велюрай хак. Диде? Устинакош. А инош бошад ҳамаш то поёна ҳамха шифонай. 170 сомон, 180 сомон. И бад размерои чандаш мондагиай майда? Сабзу ина ин кадом размеро мондагиай? Ина майда шар, 44-46. Тамом. Не накобе. Не озир барои нишон додан. Ина бине 44-46 мондаги будай, инаш калонуш хастай. Хос агар дар кор шавад нависед. Абаяҳои тобистона наминамудо ҳаст.